Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan at Tricia iti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan at Tricia. Ididamo, sekreto pala ang ti relasyon mi kini Daniel. Diyak ngamin kayat nga ipakaamo kadagiti gagayem ko, a boyfriend kon ni Daniel. Taamok ti agbalin a reaksyon dagiti gagayem ko. Ngamit ti panaglabas dagiti bulan, saan min anailemeng ti relasyon mi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Tricia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tricia, Oh, Angie! Anya der aramidem diti paradaan. agawid ako na. Umay aguyog tang nga agawid. Ay, umunakan. Adda nga min ururayak. Ni Daniel anya. Boyfriend mo matgaya man ni Daniel. Saan niya? Nakaamo mi ti dayta. Amo mi aminan. Sika, secret kapailaan. Sige, mapanakon, Angie. Adda matgaya man ni Daniel. Ah? Apay adi na kaya ti umasidag dito ayanta. Mabain nga min. Sus, iyam-amumat akada kami. Amamuyo lang arudan. Sa bagay, am-amumin. Am-amumin ang numero uno a playboy dahita ang boyfriend mo. Kat mo nagbalin a girlfriend na di boardmate ko, saan dalaang ang nagbayag, tanatiliwan di boardmate ko, nga dapay sa bali nga ide-date na. Sige, mapanakon, Angie. Bye. Apay, saan ka nga inmasidig? Amamuna ka matgayam ni Angie. Babainak. Daniel, pudno ka di ang nagbalin a girlfriend mo, di boardmate na. Tilay pagbagamot na ita a babae. Isukat adyak kahit ti makisarita kan kuana. Tanalaing agaramid iti chismis. Kaya't mo asawan. Sana pudno dayjay. Tricia, babes. Siyak ti rumbang apatsyam. Ta siyak ti boyfriend mo. Saan adagita a chismosa? Kung nagtumat kan ka, ada relasyon da Tricia kan Daniel. Madlaw ko nga miniti gunggunay da. Ay, sapay la ko mga rod, ta saan nga aramidon ni Daniel kan ni Tricia, ti inaramid na iti boardmate ko nga in love unay kan kuana idi. Bagam ni Tricia Nadangganak Hanggang panagkunak, saan nakaadenggan? Ta in love unay kini Daniel. Nagadumat kami ti agar-aram kan ni Tricia. No apay aday tapay a Daniel tinagustuhan na. Katbay tapno mapadas namat ti agsangit, gapuken aya. Daniel, apay ana duma-duma a babae ti umay dito'y balay. Sino da? Idi na minsan nga aldaw, beki kano tinagan na di babae amang berbirok ken ka. Idi kalman, sa bali manan. Anya ayater aramidam. Diya ka mamuda kita, nanang. Ay na anak ko, imalakan samot ka ni tatang mo anagado ti babae iti biyag na. Didak man ikumpara kini tatang. Laglagi pam anak ko, anagsina kami ka ni tatang mo, gaputaado ti babae na. Amok. Kat agmay-may saak anang biyagkan ka, tauray agparinto mga kajisangwanan na, di na kaya timang sustento ken ka. Saan man na nasimurot ni Tricia dito'y piknik tayo? Imbagak matkan kwa nang ada piknik tayo. Amom, kasla nagbaliwan ni Tricia, itatadan boyfriend na. Talaga nagbalbaliwan. Sa balin ti kayat na akadwa.
ni Daniel. Oo. Kita am daytoy baro nga impost na Ay, nagkuyog daman gaya man. Nan, kita akman? Hmm. Ay, sus. Ay na, nag-sweet da. Napandamit gayam iti may sa resort. Mapandamot lagayam ag-resort. Di da pala simurot kada tayo. Tapno ad-adu tayo kumakat naragragsak. Ay. Duduada nga madlaw na karagragsak da. Saan ka nga ag-like dita post na Kag saan ka mat nga ag-comment? Apay saan? Sapay nakapag-like akon. Ibabawim di like mo. Amang ano panunutan da nga umapapal tayo kadakwada. Ha? Ay, wala niya. Agi-post kakit diti pictures tayo nga may nagpipiknik. Isuda man di paapalan tayo. Sige. Agpipicture tayo nga, Rod. Babe, may kantag swimming time. Mabiglaan. Kit-kita at to impose ni Angie a pictures na. Nag-post damit? Wen nga Rod. Nagragsak da itayan da. Di mo man ibaga dayta. Kunak namin kan ka asumurot ta kadakwada. Nagrigat no duduhata dito eh. Kaya't mo asawan. Saan ka naragsak asyakti kadwam? Daniel. Sige. Mapan ka iti ayan dagiti gagayem mo. Panawanak dito yan. Babe. Boring ak gaya makadwa Bayam, tainton maminsan. Saan kan nga awisan arumwar? Hello, Angie. Ada kayo kadi pa iti resort na nagpiknikan nyo? Wan, ay, nagtatagari nga ro dagiti kakadwak, tanabartek dan. Aguray ka, umadayo aktap ng mga ganay bag. Hello. Angie, overnight kayo dita? Wanan Kadda kayo nga ni Daniel. Nakita mi mo di post mo di Facebook. Nagawid akon. Adaak dito balay ita. Nagapa kami manan. Anya? Nagawid akon, tapi nanawan nakmut ni Daniel. Ay, Anya manan ayat inagapaan nyo. Dagi siya impose mga pictures yu Simurot kalakuman kada kami. Sa anak mutla nag-enjoy, tainapanak ni Daniel. Sayang, nagraragsak kami ditoy. Aday ta, ay ayabanda kon nga ag-swimming. Ag-swimming kami kanon. Sige, agsarita tanto laangan iti opisina ha. Bye! Okay, bye Angie. Hoy, apay akas ta titsuram. Umisom kamot Okay ka lang? Saan nga Rod? Apay ngamin. Ada marikrik na? Daytoy broken hearted akmanan. Apay, LQ kayo pa lang ka ni Daniel? Di nak nga Rod awawaganan. Uray text la ko Di nan replyan. Amangan mo't no awan load na. Wan no awan signal iti ayan na. Si kakit di mo't. Mailiwak nga Roden ni Daniel. Kat ni Daniel, mailiw nga tamot kan ka. Urayak ti awag na Angie. Nasaysaya at pay. Maala, agtrabaho kakit din. Lepas mo dagita nagado a folder dita sangwanam. Kasapulan ni Sir Dagita. Saan mo kadingay nayaban ni Tricia? Amang di na pay amo lunch break kan? Ay na, inayabak. Pinilit ko pay. Ngam di na kano kayat timangan. Ne, apay ngay. LQ damanan akan ni Daniel. Ay, day takit tiga po no apay ajaket ti maki-boyfriend. Day taging ginura, apa-apa. Bayam latan. Makamon iti bagina. Correct. Jaket ti makibiyang kadakwada. Narigaten ti mairamraman. Daniel! Apay nanang, bigat nga agong unget kayo. Asinaw jay babae nga inyawid mo idirabi iti balay. Dayamat. Ay saan ka nga aglibak? Amok nga da babae nga inyawid mo idirabi ay. Awan, ni nanang mat, tila bagbagana. Na, aglibak ka pa'y laeng. Anya ti kayat asawan dagita asandal. Ha?
Ay na anak ko, agpanunot ka kadimot No kayat mon ti mga sawa, mangsapul ka iti kapkap na kam ababae, ta ikalay samon. Nanang, awan pa iti panunot ko dayta. Ket no mga sawak man, saan pay nga ita? Mabayag pay. Hello, Angie. Oh, Trisha. Apa niya mawag ka? Kablaawan na, Angie. Takalpasan ti talo ang bulan. Naawat kon a break kamin ka ni Daniel. Ay, nasaya at matno kasta. Angie, nakasagana ako na makidate iti sa Bali. Ha? Apay? Addan na sarakam? Ni Anthony. Naamamok iti social media. Angie, mabalin ka di ako yugan na kamakisinarak kan kwa na? Kaya't kumot ama-ama day nga Anthony. O sige, agrubot ka nga roden. Tadagasan ka di tabalayo. Anthony, iso ni Angie. Office mate kan gayam ko. Hi, Anthony. Angie, iso ni Anthony. Hi, Angie. Imbag man, tanaka move on matlangan daytoy gayam ko iti lalaki anang loko kan kuana. Angie, May mayat no maamuan na ti kinapudno. Pasati pa nagbiag dagita na palabas. Anyaman tinapalabas na. Ay ayaw taklatan ni Tricia. Wow! Nag-sweet matan. Oh, Trisha, nasaraka mo ti forever mo. Inspired man ang nagtrabaho ni Tricia. Nakaisam Wan nga rod, imbag mata nalipatan ng dayja Daniel. Angam, saan da nga tangag sinubyan kini Daniel? Sapay ko mat saanan. Ayan nga danday di lalaki. Awan matinti damag ko kankwana. Mga no damanan sa Bali a babae na. Insukat na dagos ni Tricia. Kunakmat ka. Saan a seryoso dayja Daniel ka ni Tricia? Kaya't na lang ti agbirok iti ado a babae alukwan na. Saan ka apulos nga agbabawi asyak ti pinilim nga ayaton, Tricia? Anthony, sapay la ko ma, tadi naktulukwan. Agtal ka kanya, Tricia. Sa anak akas ka dagiti daduma a lalaki. Apag ayat dati agkolektar iti adu a babae. Istik to anak, Tricia. Talaga sino katamon ti profile picture mo Tricia. Inikat mo amin a picture ni Daniel iti account mo. When Angie, talagang indilit ko amin na. In a relationship kamatan ka ni Anthony. Ay, anya nga rod ngay, pasensyaan ni Daniel. Talaga seryoso kan ka ni Anthony Panagkunak. When Angie, kinapudno na. Aw-awisan na ko ni Anthony nga agkasar kamin. Talaga? Wan. Inyam amunak pa yan kadagiti naganak na. Wow, mamati ka talaga nga dagayam forever. Agpadata, Angie. Kat ni Anthony, ti soulmate ko. Imbag man, Anthony, tadi mo parparitan ni Tricia sumurot latta kada kami agagayam na. Apay ko mga aramidak dayta. No asino ti gagayam na. Gagayam ko matidan. Diyan ngamin imo na a boyfriend na, di na kaya't asumurot kada kami ni Tricia. Iso nga, di mi mot kaya't na diya lalaki para ka ni Tricia. Mangantayon! Umay kayon! Ne, agay ayabon diya kuk tayo. Umay kan, Anthony! O anya, na-enjoy yung matlaang di picnic tayo? Ay, nabanbanuga kasi mangpad. O anya, intulod na kakadimot lang ni Anthony di tabalayo? Wen, kapampanaw na lang. Kunak no di nakaintulod, taumtak ko ma. Nasing puti boyfriend ko, Angie. Angie. Anda umawawag iti may sa cellphone ko. Mabit lang Awagan ka man no madamdama. O sige nga Rod, bye! Bye! Sino nga tati umawawag? Hello? Hello?
Saan mo ta sumungbat? Hoy! Noawan maaramid mo! Di nakdisturbuan! Trisha, Sino ka? nalipatan na gayaman. Sa bagay, basol ko. Daniel. Pakawalan na ko, Trisha. Aging gaita. Sigapay lang ti ay ayatek. Anya? Mabalit ka ding agkita ta. Ah, Ura iti maudi lang akong daway. Kaya't ka makita kan makasarita. sige, Daniel. Adda pa'y aramidak. Bye. Hello? Babe, unahin ka dito yung meeting place ta. Babe. Sa anak pa'y laang makaumay ita. Adda ngamin importante apapanak. Kasta ka di. O sige, agawid ak nga rodan. Baliwan tantulangan dagsara ka. One babe, aganad ka kuma. I love you. I love you too. Kumusta kan, Trisha? Daniel, apay akas tatilangam. Adda ka di sakit mo. Dusak siguro daytoy. Gapo iti parang loklokok kadag iti babay. Agpapaagas kita. Mangnamnamaak, ngo matidog pa iti biyag ko. Daniel, Agyaman agtapin at gamtikid daw ko nga kita ta. Nabayagan na planok na ito eh. Diyak lama ito red ti makisarita ken ka. Tamok akagurguran ak ngaging gayta. saan, Daniel? Apay ko maaguraan ka. Naka-move on akon. Ken, adan baro akaayan ayat ko. Maragsakan ak parakan ka, Trisha. Awan sa bali at arigagay ko. No di ti agragsak ka itibiyag mo. Dayta tinaudi a panagkita mi kini Daniel, Mr. Lonely. Awanan ti damag ko may papankan kwa na. No pay aging gayta, malaglagip ko pay laang ni Daniel anagbalin apaset ti biyag ko. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Trisha. Pagayam Trisha, adda dagiti dumteng iti biyag tayo amang ipaay iti ladingit ken ragsak. Ngem addamet leksyon a masursuro tayo kadagita. Ket dayta a leksyon ti agpaay agiya tayo, tapno liklikan tayo ti agbiddot. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Trisha, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kinitimat direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, may imbag nga oras kada kayo amin.